салом алейкум дӯстон, ҳамватанон, инчунин обуначиҳои шабакаи Универсал ТВ. Хоб мо ҳамин рӯз рости гап ҳамроҳи як ака тасмим гирифтем ки як асбоберо, як дастгоҳеро яъне ки омодаи кор созем ва ба шумо пешкаш созем чӣ гуна асбоб аст. Ба ҳамин хотир кадом нафарое ки бештар дар сохтумон яъне ки машғули кор ҳастанд, умуман барои ҳама ҷавонписарон дидани ин чи омӯхтани ин яъне ки истифода аз ин дастгоҳ хиёл мекунам бениҳоят зарур аст. хоҳиш мекунам то охири барнома ҳамроҳи мо бошед, ба худ як чизи даркорие хоҳед гирид ва ногуфта намонад ки нафарое ки шабакаи моро бори аввал мебинанд, обуна шуданро фаромӯш накунед, инчунин лайк монданро. Мо кори худро шурӯъ мекунем ва шумо бошед бо диққат то охири навора ҳамроҳи мо бошед. Мерем тамошо мекунем ӯ ака чӣ кор мекунад. Рафтем.
خب دوستان عزیز، چخیلی که عین حال ما و شما شاهد گشتیم. خب این اکا اوستا یک دستگاه بنیهایت خوب هم ساختن، یعنی که همه شما با پورگی دیده. به همین خاطر ما در نوار با ما نشون میدیم پروفیل، یعنی که چنین در کاری ما یعنی که چند گرادوسه که در کار بود ما در خواهش دادیم و این برای چی استفاده برده میشه. خیلی بسیارتر در نویس های ماشینمونی یا که جای تیریزه در پرنیک ها بیشتر عموما کجایی که مخلایشون چند گرادوسه که مخلای است میتونید با این دستگاه انام خیلی پروفیل رو یعنی که قطع کنید. و همین خاطر دوستان عزیز در آخر برنامه برایتان باز تاکید میسازم که همین ویدیو رو یا دستگیری کنید، لایک رو زیر کنید و کدامی که آبونه شدگی نیست آبونه شود تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید. خیلی دوستان.